telong ngi sugar part di bapinum comments new lene keren new ne keren be te hatu phiru phinot ne male kumni phla jule ne kini tu phinang ne male kumni ban ya kini ke episode lawan ra shapida KR Enterprises bai ka one stop solution na badai furniture sets haki yeng ba internet ki jongphi ba phila ban pre-book in customized sofa sets dining table Godrej lord kiwe ka tum ka budget ba ka design ka ba kwa ya ru ki end to end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior ki yeng mai jongphi wani bujat haki dukan KR Enterprises ayaw tumi Joy lani hai Itchurat Shillong na badai jingtip bakamnya to perlok bi yapi barok association yadon menta hangni kani kadai ka training lani ka workshop one day workshop ka bang yadon hani perlok ber ki bawan nasak keleng kisnong ki bajan bagi bajangai kumju benginyo bani keren halo jong social media ti hangni nganang hikai menta kumnu banbat kamera kidan kilait sangni kata kamera hangni bat kiwi bat kawai ni jing ke ba ngiyo ba bat ke ba bun apa cuki ki pensngo ke jing kalong ba kumno ban keren kamera kumno ban yo confidence haba keren ha kamera te kat nongon apa jong phi ki ba note ban le ikani sa comment hapo ni blaju le ro ikani tenre mentangan pas ikani ka kamera iwe hedin iwe ki bedan nang ni beki kin keren hakmat jo kamera la kumba don brio ki ba pej kumba pej ma phi te bat ba phi pin comment ru hapo I points ru le si nam ta jong kini ki babun kini ki wan hang ni baki kenang sung thu spang social media bat kumnuru bala ban earn lani ban yo ka kamai kaji ling ba ka social media ti ki babun ba ki lawan hang ni kini kisngi ki benai ki snam ki baladap ki layo banai ring spangun bat kini hang ni ki di badang fresh mentang singi bawan la piru piku ban join pila ban phone ki number ngan sabu ti rei mentang an pas ni kamera sngap ayu ki dan bandong habale video kumne ta Kerting jonga de wansuk amtang adang den sin kong bangawan ha ka ne ka training jong bakut sngiu ngue adu kata ya kejing ai nah training jong bakut yangi kejing sngiu tenadru an kane ketika sin kong kerting jonga mi bu na patham wan mentang sngi hangni ka training jong bakut sepang ka social media bang ayo sibun kejing mentoy nakani kejing hikai kejong i. Hi, my name is Hubert and this is the first time I'm speaking in front of the camera in front of so many people. I'm very grateful for this workshop. Thank you for watching. Now I'm passing on to the next person. Kerting jonga kadi Freedom bak nong rum nikong ai ngo yu blay trai kan rat bau lapai bakut ni pertai ba in ai ke jikai ngi kumno bangin nang social media bat kiwe ki jingdon kam kublay sibun tay jonga di pon khong khat kisna jonga di nom nyutma tangon kani ka free training ba ai dam jong bakut te semua sibun ni jong bakut bakilai kani training bakan long kajing mentau yang iki ban dang ya cakamat mau kajing boleh sibun tip top yang ada like boleh siazar ngu ipi pat ba bro ngiwan hang ni ban create content let's say ban nang shu ha ka social media bat ilayor sibun kijing hikai nai bakut bat ila airo ingi sibun ki bangin experience let's say kamtam ha ka social media bat Kerteng jonga kadai Binson produksi ngawan nak sinong ken mensau kapha po kamau sunam is kasil tangata kublai sibon fi kipai ba page ya kani video jungi habis TV mana kerteng jonga ngawan pom nya tamar bana kani ka por ngawan ban yo kejing kai sepang kumno ban pedan kam ke social media sibun ki bangalayo kani kelai mesti mengasibun pat menta pat mensam saya wi perlok kubli pi baro ki ba page ya kani ka YouTube channel jong I ba good freementeng Kakerting jonga di Shalinta nongrang sa po umling krauri boy district tengawan hangni bantip kambhash phangkani ka social media bantip kambhash phangkumno banle YouTube channel ban ngaru ngadon ya ka YouTube channel ka banga ai kerteng dela nongrang family vlog te ngakar pare phi baro ki bape ya kani ke video bapin ai men sim yang imo wala kari ke jing sedang ga jongi ya kane re kedon sibun ke jing le ran hangi ban pe ha ka kamera telong ngi sugar part di ba pinum comments new lene keren ben banjot ingi de kiwe ki kentin te tangkum ta publish buat nga ingo mo yo blai trai kan rat wad e ing ni kelat kamtam ya iba kot freeman de petuk yang ngata kriba kasnga wana kasnang lamin west center hill de kwa mo o tip kamon jaj edit video le ole vlogging le vlog man content creator te pam te hi ko ble chipun
Hai baro ningkong ngai ngu eu blei bo ula apli kalat ya bangan wan hadi hajo i ba Afrikun te kalong kumni ken ba ngawan hani ngayo ki training ki ba ngayo jing mentoi khanang banga ngala ban yang halaki jong kijak come tam as a mother of two daughter ma te bunsin ngi set habang ile ya kan ka morning routine te bunsin ngi set long bet tang halade re lingba kan ka social media ngako akan bangan pen i lingba i daily routine jonga tengala ban pen i sakit pat ba khamtam la danga set jing set ro dengan pen i ken ke ka recipe go bangadan dengan pen i sakit pat ba berkhat ken te khubli sibun Halo Parlo, kani ka di kasin ka bning kon jonga bangan wana kani ka workshop ng Good Freeman. Parang ai kublay ru i Good Freeman bela ai ni kumki student ma ibala iba wan join kan dia bangin nang ban yo ka i ke jingkai bangin learn something na ka use ka social media ma. Mana kerpari piru ki kino ba view ka di ka video ba pin shem ya kani ka lat ka link ba pin yo ka jingkai ba pin la Pat paikin jingkai kan dikasih bagi bini kilong kiba mentoi bat kimlong kiba isu sepe bing isu wan pulut kai kapor bat aku apa PCR penia wan lang hane bat penia page iki update jong ki ba Good Freeman bat pila penia kentio lang ya jong bat mendingin kentio lang parami para kasih mendingin ya kio lang kumengi long kum di ulish buan te keteng jonga yumi kimorong tenga ai khu blelo ling komdo ya ipa kod ma perlong ya kanika social media kanika training te ka jing mi yo ai ka jonga banga yo idea sibun ba bat ma phiru perlong kan ma ba lada phileran kan ma ban wan ha kanika training kana phiru lale pinchler bar ka weiru wan amai phil la fi follow ya Instagram pin salap keteng jonga yumi kimorong Pesibot. Kublay pi baro kasngi ka bakman baro ka kerteng jonga ka dai ahun meri lingdo bakani ka dai kasin ka baningkong bangawan hangni ban aten ka training jo ibakon kalong ka ai ka bamentoy shibun bangila bun ki ai ka bangala yo jing mentoy minta kasngi ngala yo jing hikai but it's never too late to learn new things. Thank you. Kublay pi baro nga kerteng jonga ka dai badashi shajrwa kani kasi kalong kani kasi ka bakmen shisha bangi iki khana samla i khana gudang dai school but kumjo ingi kilong kemimo kani ki training kalong ka ba yu ajing to shisha mangi wan hang ni bangin learn bangin develop new skills ha kani social media kam ta wat ndi yangi kilong kemiru ngi lalon shibun khanang bangin la ban ai kam bat ngi la ban rap ru ya ki we kubli shibun love it mut pijan dunga temto dunga yo lang pini pat ba ni la Iwan lang buat ni bentai, tipis pang social media kamu create content kenang wo yuk monetize, mo, baik yang melanggar ni din du nohi kai betrim, ete mo ka kerteng jangan de reward sering ka YouTube jangan ngan sedang himenta, te ka Instagram jangan ke ka self reward kat kendai, kibri kila kod dengan kum yang monggai, te hak tak kapor, fin mo, fin sakol bi jangan nombar ngal apuk ka bio jangan, anta sakol bi jangan direct, ini baik kedua hamal di point, ku boleh. Lisbon, tip top. Adi. Toh. Perlu ngatrai play ilut baru kai play sengulut ke jingkiran jukini baru. Ti sa shu comment hapo ke jongnu pin I points kat nu ya nu tinre. Everyone is doing a wonderful job. Baru kai kilale kadang ni kesian kuning kongi ki babun bahagi balik ikani mentan. Ti hatu phiru phinot ne balik kuni pila jule ne kini tu phinang ne balik kuni ban kiran kamera kuni sai drop comment hapo bal pikwa ban join ni comment lebih kuat ban join ya kini ki ikini jat training pelaban komen apa lani call ini nombor dengan sebuah ni boleh sebut sekidu dan piwi pakai video perlok kulai dah tip top ai sahabat macam nama semua lah yes dah